dah baru yang biarlah bini selang lai. Amak ni puloi minantu. Iyo mak, hore. Kok ndak jadi mak oi ambo ke minum racun. Kok ndak jadi mak oi ambo ke bunuh diri. Baitu bana, baitu cinta di hati. Pinangkan jua mak oi rakela pinangka. Kok babini nak oi indak ke mana larang. Kok babini nak oi indak ke mana taga. Pamali kudu nak oi kata orang murah. Pamali rumput nak oi apalah ke akak. Pinangkan jua mak oi lakela pinangkan. Kota lambe mak oi beko dicotok ayam. Gigi jari malangkok lape dari tangan. Ini jo itu dan juo jadi alasan. Nan babini nak oi awak di babani. Si gulang batu nak oi bak si gulang batu. Ala di kudu nak oi pasangan tiba. Barik juringan tak pasang di elo juo. Kok iyo ambo babini mak. Ambo aja mak cucu do baleh ha. Bisa amak jadikan tim sepak bola. Cie pemain cadangan banget ya mak. Setuju? Nenek, indah ada. Tak kau ada nak oi. Kesian kamu ngurehan tuh. Kok ndak jadi mak oi ambo ke minum racun. Kok ndak jadi mak oi ambo ke bunuh diri. Baitu bana, baitu cinta di hati. Pinangkan jua mak oi rakela pinangka. Kok babini nak oi indak ke mana larang. Kok babini nak oi indak ke mana taga. Pamali kudu nak oi kata orang murah. Pamali rumput nak oi apalah ke akak. Pinangkan jua mak oi lakela pinangkan. Kota lambe mak oi beko dicotok ayam. Gigi jari malangkok lape dari tangan. Ini jo itu dan juo jadi alasan. Nan babini nak oi awak di babani. Si gulang batu nak oi bak si gulang batu. Ala di kudu nak oi pasangan tiba. Barik juringan tak pasang di elo juo. Kok yo ju buyong nak babini? Siang ketujuh dak buyong. Jelas sabu jamak. Nan bule, nan pendek atau nan kamek untuk amak ko? Oh, kalau dia buyong mak terserah saja mak. Walaupun yang bonde, nan kame, nan pese, nan bantu Aceh. Yang penting padusi mak. Lihat tujuh mak tuh. Oke mak, let's go.